Dilemo tse pedi tse fetileng e bile tsa bohlokwa ho baithuti bana ba sehlopha sa 12 le hoja sewa sa COVID-19 e ntse e le ngongoreho ba re ho kgutlela ha bona dikolong letsatsi le letsatsi ho tla ba thusa dithutong tsa bona. My experience hasn't been so well because of most of the times most of the chapters that we would do in class I wouldn't understand because of we are so behind with our lessons. E mong wa baithuti ba lakatsang ho tswellisa dithuto tsa bona pele setsheng sa dithuto tse phahameng o re baithuti ba bangata ba ile ba salla morao ka dithuto tsa bona mme o thabile hore ba se batla ya dikolong letsatsi le letsatsi. We did not have enough time to cover a certain topic or go more into detail, and that affected us because we just pushed to go to the other topic to finish the curriculum of the term or of the year. And now since we're back to normal, I think things will work out much more easier for us. Le ha ho bile le ntlafalo sephethong sa baithuti ba matric, profense e ntse e hahella ho fihlella palo e lebelletsweng ka hare ho naha. Mosuwehlooho wa sekolo sa boela o re ho kgutla ha baithuti botlhe ho tla thusa haholo. Mathata re na leng one ka ntlha ya COVID-19 ke mabaka a hore bana ha ba tle botlhe ka nako e lengwe ka letsatsi le lengwe ba bang ba fihla ba ka letsatsi le lengwe ba bang ga ba fihle. So seo se ra hore matitjhere ba ruta bana ba rona ba tsamaya ka bonya go bana dithuto tse di ba lebaneng ka nako eo. Lefapha la thuto le re le tla etsa bonnete ba hore melao ya COVID-19 ya latelwa dikolong le re palo ya tshwaetso ha e ka eketseha. Lefapha le tla seka ditshwaetso tsotlhe ho ya ka boemo ba tsona. Ke Katleho Morapela, SABC News, Kimberley.